nan Ephesus 5. Okay, Ephesus 5. Imi kasi yame inay child Texan mo child ang kampla labo. So tayo wasame tiarata me kauno masani ma child popoten tueta likin Christ omomotso. Ari bang prong watak kaya ipo ti babagitay poten watak pa kau yung ngay kitan matamatawa ko mo pain ronga maur ngay pain ronga maur pagchan kairta. Amen. Kitan kelay lang na chapopo na. Amasani tana ime enching kitier nan pukstarawi. Aramas pan mo isang sama o ina o pachang pwouud. Iraar pan uyala warchayo. Mia pataka sampaleo nan masan wach o tuwanay teteki etokotoka Christ o mumotso. Apo piltoktoke kumail. Ari ama naman all pwouud and pakong warak tuwecha akin pakong beini. O ama naman li pwouud and wawniki pwouud. Amen. Amen. Praise God. Amen. Si kelang Paul kos sayame patakwat etokotoke Christ omomotso. Ari ikamelele me kasampal ka Thailand katkiti ko pura child Thailand matamatawa tame masaniki. Kos sayacho all pwouud li pwouud nan pungan pwouud ko ti chawa apil ko saya Christ omomotso. Kay bueki utan Revelation ko yung gachai chale na same. Song koros me olaman anana wiyang pwouud te liaman itama Christ wiyayang mumotso. Ama kalalabak piluya wiyayang wan liaman na bangkak function te yamo mo na puko te tame anana wiyang pwouud. Bilduetya tama mumotso wiyang Christ. Kay peitang koros Bidayla limbang koros. Me olaman de liaman nan bungara. Wiya ba? Tama Christ wiya momotso. Tama momotso wiyang Christ. Okay? When sa pangala songan anahan koros de songkan magtay rabarabaki. Kaya rib men sayr. Pa ime ko siya kime. Kaiten korusian pwouud. Kosang ren kauno. Okay? Man kaum sutra kriya metap. Anyway, chamastikon tama Bible ko siya. Praise the Lord. Hallelujah. Tami batuan kemet pweki. Mia kaya ramas bibibana. Apro soto pwouud. Okay? Met chaman teo lang istiten. Okay? Waksang rancho week samalaro. Icebreaker book Thailand kak asam. Tami yung monshel bang kairong ok rabaki ya. Komi. Makat wasa ibantay ang devil park me akot pwouud duso ko pron kotan kapayata maur o kapayata maur. Amen. So anyway, tami ko sa yakemet pweki makchaban watak nan son payo kasyana no ko lakakakin jingiti kanak prowe ko ping watak lian Samaria katamaman ay so ma Jesus masaniyang kas kasayang lian Samaria wa katete yang me lian Samaria yo popot ki olleman. Okay? O all memimere ansawat memimere kay tena pwouud kawa naman. Okay, ari. Jesus puksarautan katete yang time klang sampawat pilyang pwouud tuwetak time. Amen. Imagareta magtay sotopan ngangki atay maurun pwouud and tuwetak Christ. Momana pakong momotso atay maurun pwouud pilpan tuwetak sambawat. Okay, the sambawat momana rail pwouud. Okay? Teman-teman, makaiten ramas korusian kamele kauno. Kaiten ramas korusian maitang kauno arail mau. Okay, ari, dami men ko sa yakimet, weki komuyo ngaya cha pwouud and stick and onga cha Christ omomotso. Praise the Lord. Onga cha Christ omomotso. Yamo manola manaban treat li, yamo man Christ a treat momotso. Yamo man li manaban treat all, yamo man momotso a treat Christ. Okay? Kabangagot. Ari, bayan taulasang mo, magkomoy pwouud, komoy niminan imat, danan parat. Kabangagot. Good news o kau na mamasan yung kabuyongay. Ama kom say pwouud, kom bil niminan rumat, ibantay ang good news pakan kaker,
kelang kauno rabaki ang mongyong damperan ren court bakoten katkiyong tama ka kilikelang tama ka rabaki the right person, the right man or the right woman. Amen. So protong na naichaira magikas kasaya Kraiso momotso tokotoke Kraiso momotso patako to tokotoke Kraiso momotso. Ari mon tan prior to this tame masani ikarapawet ma olaman pan mwiki sanga baba nono pwehn ewong apot pwerapan wiyala wartayo. Okay, amimina ni raw. Okay, prior to akasaya ma. Okay? Aritami ko sampal ki magabang kilang kita kuala ng Genesis riyaw. Okay, Genesis riyaw. Genesis riyaw isak tayo Tana, yech karapawech me olaman banken mo'y kisang sama o ina o eukiyang apod po ira enken wiyala eo. Amen. Praise God. Grang mamasaninan Ephesians 5 purong pilmasaninan Genesis riyaw isak payo. Kateti ang kajail me. Mia kosonnet the kupuran court ong nan inowet. Kaya lokayang wayutan, dete, masanita na kachail pananane. Separate the leaf, kachail pananan torohrsang. Kaya ri imi man kachailan focus ang te kailangan met. Tama karetanan, kasayapan pwopwoud koros sanga chanit chapio, Genesis, chama-chaman. Mian atami iwarababa. Docha apo kasandir. Kau na masani me ita karamawat me o naman pantoror kisang baba nono. Kaya sudah tok ito all makapangawatak nan lo kayan wayo kasi yan men. Okay, men aramas. Okay, kay tencha olta pachail tiyak ma all kokosang baba nono yang alaliya puwe ka lo. Amen. Utaka mo mo liya. So, kahit yan isang tradition ko, may kasaya. According to the word of God, magchailang focus ang. There is a sense of living. Separate. Torohrsang. Okay, makot masani, there must be a blessing. Mia inaw yung mat. Makarata, ang isang koros magkabuyong ngay ban sa bigyang kauno, kitabang wait ng karya. Ang isang koros magkabang bigyang court, kamu yung ngay pang wait ng blessing. Kabay. Tama kareta kauno masaniki mia sense of the mia torohrsang. Ikarabawat mabang torohrsang. Kahit yung torohrsang ito, awa banu padang apot pata irabang wiyala wartayo. Woo, imagine, Meriaman wiyala wartayo. Aman kukola baliyo. Waro palpasam kirla. Oh yeah. Okay, nan makabang watak nan buksaro ka tete yang kecil tanama riaman kay ban anana pungkupana wasa chayo may rabang kola ay rabang kaklella amay rap soto pungkupana man ban nanan chikola mo ira ko soto balad ara destination no. Amen. Utana nana pungpana anane eucha. Amen. Kaitan kan ong ni tama kasampal nawatak na. Amos silu tana. Yatuwe aramas riyaman kakuya sa ila keo ni arasocha pan inaw kupana wasana rachupana. Amos silu. Chuka kuyaw irabalaw pungkupana. Ay rambang kaklel ara destination no. Uyawasa iraman kulaya. Okay? Ari ekasampal dami berpatuwa na Bible command kakalik yomet saik socha na tami ivara papa yara baban court akaw na masani yang rai karapawat me ola man aramasaman panturur kisang apanine pwen pachong apot pwirapang wiyala warta yung okay ari imay man kachailan focus ang met may isang kawat. Ang akambil kat wasa ikan mebili sa utak kabang akot. Amen?
Kay ketan focus ang itapik may man watong ketan. Mata-matawa. Kasampal pang ketan torohrsang ni. Pwopwoud tewa uyala warew. Kap na naramamawrun pwopwoud. Utan irapananane. Kay pwehn utorala o lukwariang kauno tipentang kauno. Saulang megas kasiya. Mesuti saulang kabangakot. Irailkan mesa sa kauno kabangakot. Iyatel kapakapura na sa wala kauno. Amen? Abu man focus ang acha. Aramas masayir Christ. Maitang Christ amor. Makamsak pil maitang Christ amor. Nanpara chibantay ang good news kakak maitang Christ amor. Kaya po, imegas kasi ya, Paul kas kasi ibang prong ko Paul kas kasi ya, batako toko Christ o mumotso. Ma Christ o to pasa na child more? Ari, yamu mo na child more rin po tapang kakunsakla. Yamu mo na pangkak, boom. Kaya po, sunukak, miya pain insene, miya pain anay po insene. Apsa uyala warchayo ni Christ sa pasa neta, at mo. Amen? Pwede at mata-mataw, anane. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kapo nga, coach, ikamelala me, Christ o momotso, kachailan wewe ki, kay tegen Christ o nimsarawyo. Okay, ikamela magchail chikita, imagchailano, ongya, chikita imeyanan, momotso natan nimsarawyo. Okay, wasa masakung wala sarawyo. Christ and the church, may ko saya wasa ko, yo chay wewe kita, coach, wewe in church, ye call out once. Okay, aramas mo mo itong Christ amor. Or miya relationship, miya connection. Okay, imakarita, or songan relationship may ran kiyo, moman ay relationship ang kauno, to momang kauno, utang ko sampal ke Christ, ako sampal ke momotso, lay down his life. Poking kichayla. Poking kichayla. Moman momotso akin relationship ang kauno, kapansong matawa. Church, so tsaka sampal ki, tekchay sa riyan ko, so tsaka sampal ki kauno, tes chuwaw niki. Ikamila me, yatano kichay, kasaleta po kita, nanang pisis kachwal koros rain saraw kakin nanchiyang saraw Okay? Nanrana kan, miya man song kapakato ang kauno. Miya man song watak masanan ko. Chi mo man, relationship mo. Miya ara pa na. Miya ara kasampo, makasyo kasampal ka kasyupang uya. Makasyo kasampal kasyupang ko la sarawi. Puyi mo man ara, tame epsos Paul kas kasalayang kichayl connection mamiya rin Christ o momotso iban mo man popot mangoy ay pot pananiki ay pot pananana me kinyola okay at siya pot pananana wala kasalayang chakchay wasam kakak chon machik lay down your life for one another imo man limpak melan mapuksaraw masani. Okay, ay so makalungor-ngor kakak pilata makasyupan lungor-ngor. Ay so mamiya sopong ng punganach popot, sakak pilata mesapa mako nga manaman. Kasi yakis. Praise the Lord. Kailangan so makin tapen relationship po. Tiyarak ta kachayl minan room ka, child striyang mimilale. Punan generation mamipo nang iyo. Ibang kasi yakir riyay ko. Okay, ibang kasaya cha, maralupuaraya, maranaklupuaraya. Ibang kasaya tami kilang, Praise the Lord. Niyan so relationship po. Kakas? Kakas. Te chapter. Ari tiarakta mo, riyay serapain, riyay puchak po, diriyay, ari kakasaya, puchak te serapain. Serapain, kamakam, ray charki, wana rail, pakpakin. Okay, utangan, menta marabil kama-kama. Rabang ko to pagkiyataranech. You know, the sense of, Tepila chow. Acho, le por sa lungoy pang kama-kamataga po, ang bakpopoto, aputani pil, chon machikira. Ichar ki sa roti ala. Call sa lipanay na yung ko to sa wasaya po bagay noon pungki. Apuy mo may sensin limpak panaw mo. May karkarasayang kichel tuwan Christ and the church. Okay, kakak chon me chekila, kakak lay down na more, kakak ichar ki sa roti. Okay, apoy ki limpak makumaan kiyo. Ikar pa na utana, lol. Kasi aga limpak ng pungan Christ o momotso. Lol, rima karita magchay pang compare nga chayl more, a chayl mamoran popot.
ay pot ko saya live and cleave wat ki masalsang papa nono pagkataleti sopong. Okay, katamat mataw makapan solarin sono ki ang papa nono kukola sang ra utan tame ongya me ikamelele me tame kauno kasale yang ya may men share kipit wasaw live and cleave makapan torohrsang ang papa nono pachong ang pwoud. Kayo chaila nana asa me mia uyapan coach ng pwopwoud mia uyapan sampa ng pwopwoud ya uyapan sampa kan magchay kilikilang kay riyaman ka kay riyamimi pa na koping katang kung kumamak mapwopwoud niya masocha saikin cha pwopwoud. Okay? So yata inawang coach inawang ang baba nono ang community. Okay, pwopwoud is a commitment. It's a covenant. Kasarawiyang kauno. Ari tame ikasampal ko wasawa kasaleyang kichail utan responsibility. Okay, nasong siya matawa ain so me kapan ititangok siya tekchailan la pagchay sari. Okay, ngoy sari man chikita ren miyan papa nono kasanti pilmiya sa palman coach kasanti. Okay, ari eso siya wewe ko wasawa makakasulapan ko sampal kiyam papa nono. Utan tame es siya pilinta siya leave ang yay may kilang wat ki Eimwos pan anano moisang me korusya me yanlar kinwe moisang songkan me yanlar pwe kita iyanane ut ewang iPod na song siya matawa ma kawiyata inong pwopwoud which ta pwopwoud ap kapang yakukusang ang potan sa koros kola ni tamo utang kagimpach-pachang tamo ka an kinwiwiya nasa matawa ma pwopwoud pangkak eyew pa na kumapangkak perapernan pa na Pwoudan nanay so mo kumapatch pa no so ang chocho pampil change na child more ari lapin lo kaya menta cleave makangkola ko pil rapakin lo kayan wayo tana pursue okay kapang continue cling and pursue wewe kapang wiya pakpakita wiya at kasay as chamimi me period it's the end of it Gale teacher mawar. Me ko chiyo makapang continually we kotkotoki. Ari ime last week the week mo wasang uminta. Kichay ay so kichay melang kakaso akaris. Songan sensin we kotkotoki never end. As showuti. Okay? Kainanan kapilmenchan and laler niya weekend. Kamenchan sa malar saraw pakan kilang. Ahmw raman kan may nanang chocho. Okay, wanam nanam miminan relationship po. Kapilichar kila alusang may pantalusang mokoch ko ilalal roy. Aluang pong ape. Okay? Tuwa cha utan kakali alunipong. Pagchay sa cha nung wara chay sa salibon. Ako kich. Okay? Ap kakak chon me chay kila alu. Tangko chipinte nipong nan roch. Rochapwag. Pwede you're pursuing. Kakoto-koto ki me coach. At tama ka retalaw ka leti, akamat matawa me it's done. Solar non masamaw ki, solar non kapinga, solar non peran ki. Okay? Aryang ya ikamelala me tame wasaw ang ya. It's a continuing work as Japan never end. Tatokos tiyanak. Tatokos tiyanak. Abang sa bangkot ko Tokyo, kich, law, masalsang, poinsampa. Amen. So, praise the Lord. Torohrsang, okay? Moisang, patehng. Moisang o patehng. Ikamelele moisensin moisang o tana pitatame. Pak chocho ka kang kawarapor kiyang baba nono. So, to kakpe kasalmet. Utan iyang kisin me kota mo. Pwopwoud pil kisin duporta mo. Ari baba nono man mabana sa kauno utan kapilpan so aneta sangan mo serika. Pwede imi ko sa yak commitment yo. Commitment inaw yo ikupron kot kapan torohrsang panay kap onga kap. Okay, onga kot. Bakman koleti taksen chapta koleti mekot sangren kauno. At poso na nanayar mamaw. At poso na nanayar ulang kauno. So to si Sol, yaramen adialu kola le Sol. Paki kauno, ren kauno, kauno nga kita Sol. Abya, kitailang koya kala. Okay, kitailang liki kot. Yaramen
kacay ingin soy. Pwede lang iban tayo ikapal lautan popotan so pukat pwede selfishness. Robrobang at sapin ngay. Mau kita tame yanane. So nanay so may popotar Bible miyayar ko puron kot me waksang. Kay may po sa sayro na matawa so meta ba mo itang Christ ramor na kamu itang Christ amor re kataman ran kamu itang Christ amor. Amen. Okay, ko kuota la ni iray kabakap kuno ko may tang Christ tagabil ni TV tu atama dan screen ako kabakap ko may tang Christ mo makasuta change ang makit ko tambuya pa ako ibandayo ko makabil pang lang mo kabandu tu eta kay ngay kakasiya ngay ang so may kole ang sarawi polanga semti amay lukuya ngay aluta la kota la kabakap nak may tang Christ mo puretito ichang ayo mo. Kaya miya yung sangan desire toror ibuti. Iman patpatang at sakang bagabay ka na iman party siya. Kaya rin tuwa siya popo. Diya tuwa yung mga huyata ay pakpakay yung karay na imor. Kuwe siya kalep. Mela siya mga chori sabi. Kola siya lalibo. Okay, sama na rin ang friend ko. Kaya kola party o proto na may isang. Yamo mo. Makamensave ang popo. Tatil merit. Tayo ba na change. Labalan wakit may ako tayo ba na ya. So lar ngay chor. Okay, ab tama-taman mer riamaner. And so mer riaman Bible bil katete yang ketail song toto yai puko. Dami banana no ya. Ari kamelele me on and on atail kaskul aban deeper maktay bang kalangata utang kupron kauno. Okay, boy blane yang so may sangat Song silu may man share ari eu chamak chay bang focus ang ranak pakan mata kubkupura pilibilay ab met pay ray kan makimpay kiyang court kay po court pang katin kupura mawi rail court pang plus rail mo arutan tami man kasi ya kauno makasaneti utang chay bang torohrsang atal baba nono kay ya may kasi kay tang kakailong kan rail kay kapagpagay rail ab kater tipentang rail Pwede puksaro masa di aramas makintipentang aramas karya ken mi poray. Nan termaya isa kisu kana koy ko watak. Okay? Termaya katete yang child bil puksaro katete yang child enterli ki aramas. Pwede coach pang karya child la. Met pay rekan makiliki coach. Kaya ka wewe kita mikos kosiya. Tamikos kosiya wewe ki kanana lukwari ko. Makastokong kapakap chapta lukwari ka uno. Kaya po ka uno sa wasayo. Kawait kunuk tama kanana wiya. Pachong kasaykan chay bilana no wag talatak chay linda ay so magachab relationship ang puta ko tam sarapino so cha kasay magan bulak achilikam so cha sawang ko mimilale uta sweet o wecha Pisang ko rasing malalaw so me chakari kasay chave so Kang, kaya rin mo kan magchelo ya. Kan chailing ngar na namaris le ngar ka kung koleti. Ari mo magchaila na no purong tamataman. Makaite ni senom koros kamena utata kapataway. Okay? May kamele le metoto ka chay ka kuya miya ku purong got. Okay, ku purong got kapayang kita. Amaktaban sa begi yang ku purong gota kariyaban yang kita o ktaban ola. Amen? May kameleleme utan ako nong na na-child mo. Ay buksaro ka tete yung child mag-child suka kala wine cup kiyang nan et maring. Wine cup utan bangko yung nan et makap. Kay pwede utan. So ta popot matua pa na. Amen? Hallelujah. Pilsota ramas riyaman tua pa na. Glory to God, matuwecha. So yala warta yo abniya me ko tra yogi me kasi yaw malak malak. Yanana kamela malak, yanana rabagita malak. Okay? So tamin ma so tra yoku me ko tay yogi usanga sistuka eupana. Okay, miya sangay. Ma yogi ice cream yogi vanilla, yogi chocolate, boy yogi chocolate. Ngay vanilla. Naiyo nga lang. Yeah. So anyway, okay bakit kabagabay ko.
riay ko utang chela nane loosen up. Song totok chela nane change nana chel matamatao change nana chel mongyong pila chel wiya bakan chel pila nane change. Kay met suat yang kecamer rong masanan kauno tu etangai may rong masanan ko tayap sort of pek yang tu eta kap irongin ng kelas manogela. Aru utang kita anane kita koros anane kitsa anane. Ime ikamele la karpa ng bilyang patang. Mentama sa pulobul sangog mentama kabil masangkit. Amen. Praise the Lord. Quote soto wakila. Kecil koros tu eta seri. Teman-teman, Bible kata yang cai lang koyong son. Kapang kalau wata kauno ki mama sani na isama ko serikos. Kecil korusian seri. Sa marabuki kabil seri. Ama kayo kapachok cai kak biminam palwar mesomparer lumaisak ap pilmo mo seri. Makaiten about age, kaiten sampar mawiwiya. Amen. Ap kairta kecailan kakasala kauno. Amen. Ik share this. En zo mee we wat ik was daar. Zo me en zo me se pwopwoud nan riakit wano. Er is pwopwoud chan na kich masal. Matame look back ngay kelang. Pasang chocho sa lalang na nach pwopwoud. Sa kokoto sambar riaw me sa uya kalkalep. Kich prong patehng ach panay kaping kiyang coach apna sampar riawa may imen kosaya niya so may look back second lisalipingta or back chocho may matamataw me sa apochancha popota apilmen moyer tapilmen kokopasang ari angya imekeng kayo matangan matawala may mimi cha pompe impan papay nona kay changer sa malare papay nona mo ari isang ko me ikarapan ako sampalan pwede na challenge ko mesay na nang bilisaliping ni chapi kaping kiyang coach ikilang me kauno ikarapan me ako sampal kiku wasa wapil masani pautan sa pan experience atuan me riyaman kumakopa na wiyala pues chamangay paluar riyaw inang riyaw, mia penay anan, mia pena, okay? Utan, totally different. Apren coach me kakwiyala yo. Orin an experience na insawo, sampar riyaw pil suchaychar, still going on. Ap may man katete cha, ikaping kiyang coach kisin wana insaw, sampar riyaw mesa kalepo. Mesa kalepo, kiyang ya lapalan me ko chig i-look back ngay klang, kaping kiyang coach may mimi pompe ikamelele me ach mamawrang pwopwoud apan different. Pwede kak sala cha may samalar. Okay? Pompe pilsang kay kak se nanan chiyang wakita mawa pilkan panay kan miya kay pung riyaw. Sang kay kamela mag child experience kilang na child mamawrang kokoirta. Oriya tame imen mokatete cha may kilang manamanan tame coach masani. Pwede pengkich pan experience. Peng ko pungala. Isisa yung suwato kich ko pungala. Ataka wiya. Kaya lugwari, ang somak cha problem, atakta wiya. Kata, lugwari ka na takta pain. Kulit yata sa lingka na nga mata. Wiya wana takak. Imak chay, estukak. Imak chay lanane, lugwari ka kauno. Asala kapakap, asala ko sa iyong kauno. Pakauno makulpa na, ilugulugwar nang kayo ma, ay po lugulugwar nang kayo mo. Problem, wiya, riyan so masa lugulugwar pa sa nga kauno, po, wiya po ko, ilugulugwar kauno, ngay lugulugwar kauno. Gay kahit na lugulugwar kauno, ay binumumot kolokolo cha penisyan ko. So, pa ikan me, isapong, ikan, kitaylo olgan, akol men ibang kasi yakipin nga ya men go me pungan soros kasir back of your head miyak sin lamur kasin da maga sobungala raso ka wi kan nga mayang kaya ilugulugo wari kauno imewi ilugulugo wari kauno kin kiyang ya buroto ngai kin kauno kin kabreyang ya nonyongen men pak prong kacaman gnya ka sompalki kaya nga imagine Christ Baktabak child kamali ti Christ. Baktabak child piti ti Christ. Ap child puroto child kolula so payang yayi. Christ pil purong open pasang pako. Awi komu yung ngay boktan ko tongi. Amen. Yi may ko sa yakap child ng kilong lang Christ and so course. And so course child and fix our eyes. Ar kay tensya kan nga ma. Ap lukulukuwar kapakap kalautela man song kapakap ewang kauno. Amen. Only kita koros wiya kapakapong kauno.
Amen? Eu point maybe man kasi ya kapatayang kaiten kosang atya kaiten kasutra kosang kauno utora la kalkalep kalep may kasaya pwedeng maur kapwat kalanganan kauno maur babay nono sambar wana isak limao baba mela nono sambar wana isak limao met irabil uya menak sambolong ay maur kananga malalapot tataur law mela. Okay? Makakasayang ya mayra perfect na ramerit. So, extra perfect. Okay? May bilbang kasi yata kapan sarakaw. Kabunga ko tabuya sa makalanganan kot kapay kitata. Okay? Ari song totay kakole di sangra. Bachang an ay po tababa nono. Okay? Bilbachang riyaykan. Riyay ko koros po taray po kampin limi chalelmet. Okay? Ko turu song totay marakak testify of kot. Piltatang kaya rin maur pwehn uya. So, kakosang kaunap ka, dependent ka sa... kalangan ay po. Torohrsang baba nono ap ka, uchapiata maur ka, anane pilsawas. Yanane sawas, kay ten toro lacha. Yamo ma, ikarapang kachailan kin kautak, ikarapang kachailan kin sarawi, ikarapang kachailan kin patang seminar, tuwata sangka, kaskul, pwede kita, kachailan kakuya kakairta. Okay? Maka apa chan popotak kapangakot. Matinuan ros. Kasay kon. Dami sa kasaya. Okay? Masambare reisak na rel popo. Di makakasaya. Kakon. Dami sa wait lale. Maka sambar lamaw. Ngitetra. Boy ibanda. Maka sambar reisak. Kota. Ibanda yung kapangakot. Kakaner sang toto. Okay? May kasaya. Maka apcha sambar lamaw. Sambar. Ew. Dabilapton ayo kokopopot la. Praise the Lord. Matinuan ros kokoway. Amen. Kabang ako, tsakay kita iso torohrsang baba nono pagchailang galgalep. Kaya ka torohrsang pagkater sokon, taters inginsoy. Kaya pamiyasang kay yanana kapakapki. Kaya tani yanana lukwari ki baba nono. Especially pagchail kinaan mimi pananani mo. Bana ikakatete main ibanga saya. Ime western style dal mauren me waire sambarta isak samara bitoy. Kay paran kan mamauren kalep. Kay apchay kakilang irong nan maur pukat kay ten korusian perfect. Ime ko saya me unsakla me ban kawama to Christ. Me ban kiyang Christ na natayl mauren popot. Ibambil kapachaya nga siya. Share wasaw ya utano intan kapan responsibility o priority kay bakayo kapakita ang pauto kay teginang papay nono po ko kuchayla nasa responsibility o priority ang pila child personal life ang kauno niyan so child ewang kauno kamuitang kray sa more wiyalarang priority kayo. Priority wewe kima ay ngoy ay pot ay priority yan ma kay iminta separation no te leave kay teken ke leave sang kay na namor makasolarpan wiya kemi coach ko sampal languk kay coach kiyanguk am responsibility kap am priority kap ar priority yo may man wato kapachayang pwede ning kapan ko sa responsibility am puko. Kay kapakita kay teken papay nono panapapali. Kay ten papay nono pangkamkamanga. Pwaya sa magkichail a child mamor kakak mimiren ang papa nono match. Okay? Makapil mimiren ang papa nono ap koleti chang makay teken ang papa nono puko apapali ang pot nom serikan. Imakartak chay sipangka koirta. Kay pweki uya kamantyo sang ren kauno coach man kichaila na sala liki i. Kaya rima kareta ay po tintan kapan. Ay so koros papa nono ya kisakisen kauno on kichaili. Coach me malipay rail rapang wiya papa nono. Rayang kay to nanala. Okay, merapil torohrsang te anane miyaray responsibility niyaray popotao. Ichikita pilay papa nono irakalep. Torohrsang an ay arapanay nay. Kalep nang sinumach mapil numuyas. Okay, api mo na chikita ira palikage. Ari tame utan wasame sa highlight pagchala na sa responsibility ka na sola liki coach.
maka sipaning insoy po ainso maka mimi pan mochan ta kan so koros asame o masocha babay nono bangita o masocha bangkol okay isang o makot socha ko porke pagchay sosa liki kauno kichapan sosa ekarain so makchay senswa tain so makcha socha okay yang muna chapang lang manamanan ko chapang uyawin na nachmor main so koros babay nono okay coach may tango kan popot Pwehn miyam responsibility, miyam priority. Glory. Ama itakrem. Nan pwopwoud miyam sutukak sutalel kapal. Te kak sutalel kapal. Nan pwopwoud te utang tay korosmandel kapal. Ma ikamelala me tame masanan coach masaniyang kichail. Okay. Kreis pasaneta a child more. Kreis pasaneta a child pwopwoud. Okay. A child pwopwoud pan wiya pungpung tak child pan kak eupana wiya kukola. Ainso me kreis ucha pasaneta pen pol ko se yame kichail ke karong kichail kapal. Okay. Pweki child pan loy nan mamor. Okay. Iban pen lelong ay testing te ay kapal. Iban pen lelong imakin kakopungala te ikarapan awyala ewo imakak kopungalan kauno makauno ban minan warongo kich koros batong ren kauno aiso koros kauno ban kaksawasay kitchen solve large problem without Christ ime kamela masapan uyu pana ng pungacha so koros. Amen. So tami wiyagi sang mo kalalapak tu etamet weki sotale bilis komui makamapta pwopwoud tatabil saik pwopwoud rabarabaki yang pwopwoud takabil warailar nan pwopwoud utan chal koros sotoka kamam kilame utan nan sailok watay bantu wang kapal. Okay, itama-tama na ipwopwoud mer share last week makasayam kay bakchail kachail pwopwoud ta kachail pwopwoud mo pwopwoud ta kachail lamame pwopwoud to me atal pwopwoud tao makareta kapal ko. Checking ko saya ay suchi lang sang ang kapal ka. O ngay pwopwoud ta ayo. Pweki ay pwopwoud ta kapal ka wiya porporye. So kay tekong pwopwoud tao makapal. Kowa makapal. Utan problem mo miyere iya porporta mo ka. Ang pwopwoud reveal it. Kasaleta. Inawo kapareta. Kaya na kapareta po yan kaway kachala. Kapareta po kachan kamaw yala. Oh, glory to Jesus. Okay, but Jesus kakamaw yala mekoros. Ritami men kapatay. Socha men kachay pampitsang nan kapal. Apmiyaw yaba makot masani kachay len ngangki. Kaya ime ko sa iyaw pa. Anso koros anapan painin sena miya. Apa anso masawiyala ew. Patong kot kauno masanik senut kapareta wan ngeno. Mamurking ngeno kapareta wakan. Ya wakan kananga makatek limpak. John meche. Woo! Glory to Jesus. Awi abak chailen kak. Ngangki rabaku wan ngeno men porta. Icho wiyapan kamela wan aramas. Wan utuk. Bakchail koros kerion utuk. Nimi ko sa iya. Kecha mo itong Christ sa mor palingan mo sabal. Balwaraman icha ko hayo mo. Icha nga hayo mo. Tutuwecha. Gay icha. Atame puksaro masan ni kechan. Walian ta mata-mataw. Patang masan ng kot. Kapareta wan ngeno. Pawan ngeno. Kit koros pa mamor ko wan ngen sarawi. Kaiten ngeno ta. Ngen sarawi ngenen kot. Okay, bang kapareta. Limpak ka na nga makatek. Okay, pananayin so apalakan panwiyawi. Tame panwiya. Aban so kasayikit pasamban men kapareta tama kupuran kot. Kay sudo kasar, kaitan kasar pwehn au tatro patiye. So mautang ka man jok mau mas lalaman na pariye taken men kapate. Ay so magkagalingar ta. Kay love you change to ikatotong gunok. Ko isang lumay so magalingar nga katayin menan koros kilingar ta ya chukin ta ko isang pula ko ayo wala ko isang men maging ko nga isang lungar dame waktang gila ni trabinatel ko sa yan so maka school ki pa kaman wiyatara mo inawo ka mamaw kiyo ka nane wo matantan utan kanayong kasi ka kagan matawa mo na mun tawi
Pwede kansin suwat yala. Ay, so kumapopo taro, isenam ko, karakaro mi chalala, pwati ewe, suta na bilbil. Wow. Amen? So, anyway, the good news is, torohrsang ka 30 pentong aramas. The point is, may mga kasaya ka 30 pentong aramas. Bilmiyak sing kapal kay, makakakapalya lacha, kakakapakapkiyang kao na pweki, panay na yapilkin, kachal panay na yan, na isarika o yalalot la, lakapali yaman bilpangko to pakiray. Pakiray ta. Iyay kapakapren, single joy o rahil kukula rin kao. So, praise the Lord, okay? Kachal koros pang wait lala mamiyanom seri bantayo ka, nanabay kiyang goat. Puyat kapakap. Okay? Naitsarika sutra perfect. Naitsarika bil still kot katoki aray relationship ang kauno. Pues ito man tingong rail, ran babakot. Okay? Iyat puko kasaleyang rail, irail plata. Memory ang kauno. Abuyat kapakap iyat nang. Okay? So kulati tama kot masani, masaba, bataki ang rail ang somara chikichik, rapan lautla, restrupang kak manogela. Woo! Glory to Jesus. Amen? Kareta, example kayo mga kids, masalalapot, songkoros mesa wiwya, naitsarika pan. Sisto ka kakila. Okay po, naitsarika pan, kapareta wa. Amen? Arkas chokli ka lang achama. Ime olan po po, wanggi sang ola koros. Polan po po, tame wiyas, choka wela, choka ang po ten. Kareta, panay riyawa pisalaka krama. Siya silaka kitu pa. Okay, buhay kita problem ko sang red. Okay? Affect family, affect community, affect church. Abuya, kagalanger panay mo may pasambil ko la sarawi. Glory to Jesus. Sala ka krama panab. So anyway, ikalangan kiyang kaunay kamele le child time at ipang kiyang atang masawatawat ko la watak pinan Matthew isak tuaw. Wasat pilkas kasaliang chay rajikitik payo bambil watak. Sisi stap kachin sapang rail kumail sotakin watak masan wat nan puk sarawi. Tuan song wiya panarama sa kachin wiyata olo lini tapio. O kot masani yay karapa me all pan wegi sang samaoina en patanga pot o irariaman pan wiyala wartayo. So imang clarify met pak siluk chay ko preyang. Witness silu nan Efeses lemaw nan Genesis riyaw bilbatang nan Matthew isok tuaw kat katete yang ketail me utan hikupuran kot mak ketail banana torohrsang. Okay? Mia lang kaiten physical chakan focus on physical. Po kay ko sange baba nono miminan imara toror. Okay? Tabil tuwe chakit sekak pil sang baba nono ap karanyang ran koros kokol baba nono. You know what I mean? Ari ekak kaiten moment motion o ta makasompa labutanan and miya na namong yungan me kapantibentong goat. Amen? Kasi ibantibentong kauno. Bantibentong kauno. Kasi ibantibentong kauno. Okay? Waweki. So ang tikiting koros malukwari ka kauno. Amen? Makalukwari ka kauno kapangako. Ibantayo. So ang tikiting ka patapel kot katoki katailan mo ipasang. Ismaking kipasang tapel. Ismaking kawela tapel. Kay Jesus masani yang katain me ya chapel making kota point divide. Okay? Akin wada division akamay. Okay? Chay ban toto la kachay ban kilang detail ka kabana sa reflect back o kilang. Pwede niyan so me chapta chow ka na nakaudir. Miyampung. Pwede chapel sa tuka kawela chamaw. Likin ang maitang tayo maitang. At saka kawela at popot. Masisto maitang. Utanas tukak, katentang yamekak. But tapel bang wiyata tamekak, according to Bible. Boy puksaraw masani me Jesus, katim katkisanger at korusian, manaman korosek. Kilisota, sota sinta turkis. Imagarata baikyang goat, palianta tapel, ampan tangasanguk. Baikyang goat, palianta tapel, ampan tangasanguk. Okay, bakitel menatel popoten mau, sota insonoku kauno. That is so. Estukak make it. Estukak. Utan chay ban sunog kauno bo kauno bang kawit kang child direction. Way bak chailan kak. Lalawat len ni. Amen. Mandira laray. Nako. Amen. Amen. Mo na chay ban kanakela may mang kakela kakan ki child siya. Okay. Malaw it's kapang continue pursue. Kapang this is a work.
Kay keter kechal koletio kachangetin na chal mongyong chal bay kong kauno pag chal chamen kechal kay toro klang popot tapa me mimio ang son may tatako ap chapu yawi. Okay, the mimier ni ang son kolamen may pasang ayan so me chap takoto kita me sa pangwiya pwehn kakuya kolkol pa na. Makchay pa ang suchak lang mau slowly ksin me ko chik koros pangwiya kay kichel pasang. Time may invest ay time nan me ko chme suchakachapa imay paran kakaskasto ibang ka pot kila mo ay pot solar ko sampal rey. May song koros me ka invest am mo lale apaniter apang wato kapay ta apang wato kawela. Arya may man kakilakaking kichel na chel mamorang popot numomo na iso makautan pursuing nanamwiya kakason yam kun wiya mamaw kiyam match kapot kiyar makapot kiyar kapanga coach ap niya iso makamelangkin wiya pursuing her the pursuing him tatok loud yo ang ukmo okay isa sa po all ipanta matatok loud po irail makinaliya lunipong kachay liya ka pwedeng ko na pata sin wani yung mata yawa sa kachay pang kay railong ya pero ya tatok loud kaplanong wiya pa okay yasa makapilkin kapo mau talukaw mau pras pagkapamen make sure mautan song koros mau why we stop that tama karatan sa makachay popo takchay solar ko sampal ke pursuing one another pwede yaw sa makachay pilkin matmatawan na chay mo rin sa ulang cha kamatawa mo may tang kray sa maurar mawar. Imak-check ang backslide ki. It's a continuing work makapang continue pursue. Ang puka mo. Ang puka pirta naman song ya kapakap. Ang puka ewang ang pot kumakapakap. Ang puka protect one another po amanter kilangataman pilmaw kita. Makchay pan socha ko sampali kaya chayl mamauran po pot. Ngoyay pot. Ikisin wasa ko may chapel pang potilong me. Atuan may pot pang protoran koro si chay ngil suwatang. Okay? So chay taimang. Porto si chakakaani ki sense of domestic support na numach. Porto ime kasi ka pang porto it's another feeling. Tuwa cha eschupa men lalato ni mo. Apa nagtatoki man kulamas mimi ura na kiswasa mo in yakyu ape tamaski ape o iyak proto. Gandin tayo to. Manuran po yan yan lao malaylay tiya o porto pwede insan na mo. Isang ko manampungan na chay relationship mag-chay chupang kilangata kasi okay or kichay liyakan chay panan so koros ko na patan mo chay lan po mau makalakal welcome chay pot okay pila chay pot kan imo na chay bang sawas pa na pa chay popoten kakuya ke laylan so koros as chupan uti ko pa okay ipanintaw makapan so chaka sampal ki sin wanim chik chapel pan chapta ko chupan uta chaka wela in focus slowly kasi tama kareta nung kamatakan so mapopotyo ken may pwede kauno entire so chama pang kipas ang tama wiyala nasong chama tawa may bantanay cellphone na this is one item chama karasa panach popot sa pang wiyala nasong ata separate ma nasong kamait pasang sela ima kapang yaw tang kapang tear it apart pwen kakuyala riyaw ima kareta pila child popot ay so me pang may ime nung kamatang ko po you will tear it apart kay tanaw tacha separation or ima kawya rawiyala wakap nanchiyangan kipasang so cha matakla makamatak tuwe cha matakla ang popot. Okay, yakan kamatak ay yukala inside nan paling nanam soul kakan matangkila. Karetak siya ter kowela tama coach mamasa niyang charanach. Kauno masani Jesus masani nan Matthew Paul kosaya nan Epsos. See, confirm, seal, period. Katika kapachayang paikong tama coach masani. Amen. Anyway, praise the Lord. So, kalangan kiyang kauno ipang kiyang child homework. May taba mapupot nan ruma. Nakawatama pa mo. Makapupot. Kay ten mimi yang aramas makapupot mainta. Inaw kiyang kauno. Ama, katepil so ya suwet ki. Iban tayong gokot ikut nusan ma.
Christ pan save our marriage, Christ pan yang, okay? So anyway, korusya makawata pa umail kan, praise God. Ibang kiyang kumail umail assignment. Amen? Kaya ngayon, watak pilnan Song of Solomon. Bilang puksaraw masani makauno, so ang koros makilaltinan puksarawi, kasambal. At naramas mapil, sa karayat, Bartolomi, soap, at ko korusya miya karapan kauno agad kitinan Bible. Puksaraw ka yung child makauno po kang ang naisapon mamasan. Kay pwehn kapareta maur, masan ng kot maur. Songros pansora la, masan ng gos pansora la. Kampa ba iwas sa magtapan rabaki, saylakan na natama maur. At pwopwoud, tabilat sa relationship ang Christ. Amen? Christ mauya. All kamoto, kamuyo ngay, church mauya. Li mauyawiyo. Lapa lang kamatipan uyawi. Niyan so sa Jerusalem kapanggota. Amen? Nan kaudial makamangalawatak. Sa kap, nalangkap, makauno coach pan, kaun. Kaya ni imun anso magchild pan, celebrate. Pwede kita, Christ pan, ale abot. Woo! Glory to Jesus. Amen. Arias, pan ale meringkal. Okay, meringkal mekiskisin mo rakarakap pe. Dabil samin tumamaya pe. Imakareta chen mauri solong tanana maur ke maur makalakal. Maur sarawi. Mauren waun ke court. Amen. Ime ko sa iyakin itabiyan an Hebrew isa silu katete atay mamorong popot nan page pilanane en makalakan sarawi. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. So, tayo bang ko lang ng kauling katap-tap, yet mo man atay pangwatak. Ololi yung makapopot. Wala pagre, manwatawat pa na. Amen. Makang iraman itingang, kakminang kitsan ko watak ang parto. Bangay ay pot pilpan, watak. Okay? Wasawa para kiti miya li part, open miyan ola part. Okay? Wawaki li ko bang watakan li, all pan watakan all. Amen? Tama ka uno mamasa niyang liyo, ipakita, ola kan yaraman, prophesy po railte, patakong rail me pito, court masa ni hiyang pukon me. Ito yung song, okay? Ay porto ngayoli may pan ngangkian kapayata. Li so tatapil pungan itingong olokon kapayata tama kot masa niyang ray. Okay? Iyang bukon kapayata ampuko. Amen? Pa imakarata ka child matutok kalap. Chay kalap kota nga child pot kan. Bubuksaraw masa ni kapananana pakong niya. Kapanananan pakong yan, no? Kauno mamasa ng liyo. Okay? May liyo ba ang pakong olo? Kahit yan olo, waya, mamasa niyong olo. Okay? Kahit yan kauno mamasa ng liyon koutang olo. Ito inting mo. Amen? Praise the Lord. So, li, ale, amasan sang ren. Kauno ko, koletin nanti yung kapayata. Kitay lola kan, ale amasan sang ren. Kauno, ko quality ko kapayata. Amen? Kabaran, kapang watak na malkakan. Utang kosan limpak lal makan. Uy watak, amina masalang ko. Chipil kamperang, achal kin karasayang one rose, wait kamasamaw rasang maram pulupulto apa, makan lal sang. Okay, so ko watak. Anyway, tami man kasi ang so koros kamuyong ay pagchan kitapil mo itaw at matamatawan wander around wonder man apchan focus ang tama quote masani kay bakarapan ni Raka a reference Christ o momotso ang so koros kataman kanu Christ o momotso o Christ kay sang nan Genesis kodo chayo lal nan Revelation. Kay pa i Christ mawuya atay men kay roir, atay men kalmang, i magtay panalasang. Amen. Amen? Ita al melalo maur, so taman likin i. Praise the Lord. Aramas kak fail, account Jesus, so to kak fail bakeo. Alala potong ko buyongay. Praise God. So iya tawasan study na makomi life kompilmen yang watak. Amen. Komi yang watak. Amen. Kung salatak watak kapakap kiyang kauno ang pilso say komoy
Kayo po komo yan kak kamarainin ngayon sa raw yan kakpil. Yang komo. So anyway, kalanganan kauno ibang ko proyang iPod kapakap kila. Kapakap kila. Kapakap kumana na kapakap. Ceban tau disang po life mia ewanan toror pitak an so koros kakuyaw. Amen. Kalanganan ko so ceban kapakap kamelala magchel koskosaya kosompalan Pwopwoud. Kayo utana chel Pwopwoud magchel Christ sa ikin siya pa sa neta Eimwos ay mangkiyang komoy opportunity tayo so mga kamelala makauna mamasa ng komuyongoy at siya Pwopwoudan kak poita siya Pwopwoudan kak lalta kaya kan magchaw ya koskosaya at siya Pwopwoudan kak uya kekelail kowe kaya suchok kak likisang kauno okay pwede limpak mapuksaraw kasalayang kaya ng kayon suon payo God is love. Kaya riyato na ibang songasongan personan nan chiyang limpakan miya aplikisang kauno. Imakaretas chukak poita. Arya man lukayang kamukayon kakan limpakwach, kakan kairtawach, kray sanana pa sa neta Eimwos uyalay kauno ay song kamor. Acha Pwopwoud pangko tumrisang. Arya ipanang kichan so mau, lukayang kamu makamuyaman kami minan live, kapilsay kincha mo itang kray sa Eimwos, kami minanalan mo reo maka kate feel guilty. Maranach ka feel like maka guilty po mimi yang ang boyfriend girlfriend imesentin tao good news kauno melan mama sa nong po kita kachay lang uyata kakan alma pong. Amen. Coach utan limpa kakiyang kachay chance. Akiyang kachay lang so mau. So ang kichan so mau pang kapakap kakakalasang uyakiyang. Kay manampukan Roman tayang kichamakan kamelala na namongyong ko katete ni kilinawam ma Christ yei achay song kamo. He is Lord the poken kamila poken yala. Magchekos ko saya limpak watch and lay down his life po kita kamuyongay. So an kiyan so mau kan richingongi wani mo namongyong bakren kachlong yalam kauno am song kamo. Kalangan ng kamukaon Jesus. Kalangan ng Jesus. Ranwatch. Isopa yang kamu iya sa mga yaramas tipa naman. Iwe katang kamu tipaikan. Tami chama-chaman. Tami pilmano kalar. Makong ya. Ikalangan kiyang kamu. Amo kachin poula. Pwehn tipaikan. Ranwatch. Irichungang kamu ya Eimwos. Ipakiyang kamu. Kamu yan kachlong. Uyalay kaon. Uyalay song kamor. Uyakin yola aramas makom kachin kupurke. Sang ranwach. Pilpang kukulacha. Amen. Kalangan ng kamamaing sam sa kapingkiyang komo sa palamamasa ng kopungpong, masa ng kapay, masa ng kamawiyalach more. Kamulimpa kong kit sa nga siya ni chapilalato ranwach. Kabingkiyang kamamauran mana kapulupul, pena kapulupul, papa nohno maing sam, kich korusia Lord, sa menach Pwopwoudan maula, sa menach Pwopwoudan poita, maing sam sa suchaman mamaur pang Korea. Ranwat sa watong kamuyach maurunsak, tama kam masani imapong, ama epiluwang penach pilanach ko santi Lord, ranwat sa pilatama sa pang wakyang tama kupramoy. Kiyang kich kelail pan Lord san kawalya kapwach matamataw, ach pilanakan, pwede pungupong mo silang umuyo sang kaklang kapay, mapangkoti na nach maur koti ang night sarikan. Irailakan Lord, mamimiwasach, miminan Facebook kapayata rail maur. Ikamela mo kamasan ti kamasan ni mong yung koros. Maing sam nin lima mo socha mocho moch. Sa pala mo limpa ka chelap. Kumbang ka chin sawasawiyata, you will make a way for those, O Lord. Mabilsaikin siya Lord, and ka covenant watch remi. Kumbang kiyang rail alo Lord. Kumbang riching atawan niyo. Sa kapanga marami, kamukalepan lingalinglaw. Kapain kami, and yayang rail korusya nan maray nan ranwach. In Jesus' name we pray. Amen.